Normala kenyam ka nas dial content baro ni lingwas me kan online TV channel bana racha ke riponi tebe an wala shanga wal baro ka paidiok ron kina dangro de jandangro de bakel bana racha ke riponi te very important bana racha kare kan che to ka ton nos kan te gwas mi mo chi jang chi grum tin kanware ka che te kaliam di mi chi to tin ne me latest report ka jan dorshal komotoin nos kanti bu korach ka kwide ping mininde shana gore ko dan ti to kam ngene wore kene ngani jani bandilin ka jari pod mene report dien bana nyoka menen kono gwase me kemen bu kon nyoka murai content bu kon which ke report en chalat kamen la rode de kolarno dorshal ke Ethiopia take riêng mi chuộc tin mi ban nhwa kel ba ka jen report me diodien men ban writing bala men dan chi tuok ka Dubai International Airport gwad mi shala do te riêng mi chuộc tin ka kwi kor dan to kam kume United States mi chor mat ke Israel nyen kan ka kumiran chi kumiran chara kule jegano jen boga gotten content list tiketin ke gotten content to civilian tiketin ban report ban jelin kel ko very important kan kono ni ami jira mi jidit gore jero jender channel der support der subscribe kode notification bell der twain ko mi chete mi bere gwaz der shamala chibigi je kapet ko gor kono bu kor wani te bu kon kalin bana were reiler ka dan nyamande kon akwen channel right ko kwi ko ndir dan ci tuok gwan mi sha hok jan sha ka peitin enware na me to ka toinos county gwad mi mo wa shi ne di gweke KTB ka mayɔm county shi ken okto ngwan dingen ga page ka sha na cha ka na kare kurmo rega me to ka ke mande ki je lat karun wanga long ka ta diok 3:30 am bakawa longor shermi wadar ajen gwad dana maka ne tin konin ta ka ton nos county tin chala do ne tin wan ngut ka toy ka gwad dana maka tin when mo shwa jen dorro mo tok titno ko jen agwao ketel kem tinne di altigatin dorro shalke aliek payam jen gwal danen makna tinen gwatmo ke report inshallah the local authorities kene shane di shop ko well kene de bal ko ne well shakane kene to wa kene tumwan ne dang well kene dang were tichiliure kormo ka chala den wo shane di jen dangro wi di ne jen dangro wi di wa ken shamu ko bot dite long are kormoni ke report ani chalat chalado ne me shameng ne tin kon tin te la juwich wa cha kem ne ka kor ke report ani chalat men chalat gwase me wa nat jen kan kamayom kanti alo gor kan hok wa pay ni hok ken ketel raiding and ment work wa pay ni hok ke regadan chalat wa chi jen kan manen war to chi kan dor shal ko moton nos kanti chi kan mak wa chi kan ok chi kan ka page an gwad money kana jen kan mayom kanti ka United State wa goten koni kan ga target wa goten kon to hok tigaten gor kan hok ka jodan chalat dindo wa shinetin konin tere wicin binami kel ke deini wa ci ganyin ka kan manen kon be mayom kanti ere kormo wa cha ngene jani di chopko well won yam cha ga nak tin kane ken jandang wi de ti cha mu ka bot na me report and piben murai kon ka kwi hok on ngai konan wo tika long medi de long re wi ka sos dan okan ware tika bom dit o ka jang tika bom dit kenedial alo cha ga guje lo ka le ne kan panken kala ri hango kala kono ka kan tin kontin ngi kana ka jidur tungwan yang ajena dini jen rewi ka South Sudan michiran che yang che jaba la le shi chi teglu cha tok cha de gur la ngwan dong de ran de te de rabat ko yang ajala ri hango ku je mo cha gur no ken de ok de ka kwal ki de kana jem ne no mit chi ka rating ke tok la te ko ngwan to ngwasamo te ga report mi cha ko lat gwasame county commissioner wudi shali agany loka agany jen chara jeno she confirm no chirega me che to la tok cha ok cha kanang ka cha na cha ka nek chela do ne de ko na cha nek chela do ne dangwan jen ka dor shalke
kongor mo kanetin kon chine dang wan chi yeken chi gejenten ne de ko kien ko ya nang ne dang bakel wa ke ji togdul shal ke lo ma wien kana kongor kene de kontin chane ken cha kana gwadan ko je toktin go ko togdul dang ro ke nyen ton ke ngane mayom tin cha ok cha bu kwal ke jodan chalat lo man ne dial kene wele kon chiliu ne dang jendang ro wi die kene de kon te ko boredit am nyodo eneme la korme to la ne diala ka yere shi kwikel karwada wa en mission me wa kana to ngwa sa mo store mission me gwa de kore to tnana local use the chalke gelwen wa chigre organized la gad jane shiga wen winami chicken den kon la ngwen wari chicken ko goro de kan ka shobler wa chicken nok chicken ko nyoko mu kan ka ni shika ok bare shika maj ba chicken ko kan winami na me mi chala de kan wo shitwok ngai kon diale en tem so Sudan tere bad medit kan ko lat ko den ti de kapchong di ba kapchong mu kum kim yadit eno we surrender ko ma latitin ban mi shejen eno bu kor big didalong anyong ne ti kan ngane ti de chal ke ti galwang tela jenti tela gad jan la ken we boko ma yom boko bu ken go kwal ayo bu nuer bu nyoko jien ter chong Malaysia bu nyoko jien bu kanok bu ken nyong kan kan bo kujimi an ko to la lia la to goten ajari podan cha no ngono en kan ko dialti nen kon ken etelat koroti wa token kodi akwiko ala bot chedit kan la jien no barana be jo chul ko charan charna ke jen ta dan le roda jang ba jien no bunwer ba jien no so anyok to competition of resource but eten ano terko de te ka kwak na mo jatin amana dien non kori longbo tele luang tele la authority charin chinar da kare ate ka jang kan wari jang kene cha chin wari kan de go ka nuer bo kene jang chwa ne chang je jan ta da tin che tam ne chang je ka lunga ngane kan wari am bi kon re which so Sudan ko kujmo ala kur je ka la tok mi chi ku me gu je no be non no one side che me pai to ka bim nam chi wot ne ne kon la ji humanitarian me kan me to no bi netin kon tin la ji humanitarian bu gwa dan chi kore to tin ke bu kana bu kan ko lok nyu je no jang charen mat kwikel lokene neken name jeri podan de yena linga no ko wori bi anga jenodi en so Sudan tele security mu ga yatin cha civilian cha potak ka tele solution nim cha ne provide ko de ja caption re ka so Sudan jen ne yena me en kul hok no be de shi ankali ya be de shi anko shuku mentenial she bayen wo ne dial ka kel medan me tele korne ti dial go ka tele ne ti jen ka mayom ga kwa kwal ka to North County but right now ko chi ngwan ti ge ka wa go re ji mayom de me ken de ka so jen menen ko na me ti ko ngwan ti tin wane ka report de dien gor liang na me to ka role Ethiopia ban jelinkel role Ethiopia ti gring mi to tin wa ti ka mun mi chi pen mun mo mi chi pen no wa che na che kanak na ke report an chalat re wiki Ethiopia ke report dar chanu wa chi natural disaster kiri mi tuok naturally wa chi ne to wan chega na ka chok tung che dorung wan ano cheka yar ka che na chega molpin ka pega chalat ke jen jogo pai we ni de kon chenek chalat ru ne chi ne tin kon chanek jen landslide mo ke mun che peano ko which la na de pin dong be pembe tin yal ko which pem ni rule Ethiopia wa che ne de kor ul jendang re bakel chekanak ne de kor jendang re bakel ga ne de chiliu are gwadan che ke tokten no angai kon me very serious situation when we look at it ko ngai kon natural disaster pan beja ko na me mun me lere jen ko le ler pin ko mun ten yal wi pam no mi tin yal che dem la be alo la be ke par midi ke force ke long midi baka bab en mi che jega dar mo beja bapin eno ka beja nak jega ne le jega ne ran la kan naga jen mi shay nen tama ping nen ko na chiliu kane to kor udi jendang ro udi dich gwada dane che tuok tuna wa che ne ti chopke kin dangwel kel che ka joj a chikan dor ken kan ga ban pin ne ko ne to ne kane de shin gwada dane te chinga terpem ni ko mi chin yal che dam bi mun ba bi nat chala do chine ti chopke 11,000 people shiga jien cha ga displace again mandana che tuok dinaren wo jong gwa samane mi jene gweje
de go jeno de lo ida der na je ko de dor der tin tema ke yo mi jini gwe nyok dor bi nen chabat role Ethiopia ko jen a te ke ne di de long no la mun la jen chwame mo koch ka jeno amun pem ne yo mi chin yal che dam yo ke dam di ko le la le ping wi pam be dor ko ne chala jo pam gwasamo be ken dial no be ke shudak ka bana ba ka mol pin ba ko la ka mol pin amani kan dor ko ne chalat yo mi chin abar na ro di cha wor cha le lon ko jen le yen pin an le pin mo la ne tungwan la ka chwan ne ka je jen menen yen no mi che mun mi che pen pin la ne tungwan la ka ne ke la ka mo je bot pe ne ko ne chi lu jen ko lingon no ne ko ri jen dang ro with the a very sad news ko ngai kon landslide ko to metar ka je tam me ben yale la be je long role Ethiopia gwada dan te pem ticketing ne me da la jen report mo me de kon ne tam ne ngwan chi la homeless ne ngwan chi tel mien mi cham kana ne ngwan gor ka lokre role Ethiopia ka ne kon shu je long ka ne content chi survive gwada me ka ne kon la gad content chi dorken chika jia ke cha ka nak no so ne me be je long ko tana cha kamra tana chika riar Raymond wano wan je ba ka tet ka cha long ga metet ke ne me eri pon me be me de kon dia de kon ling one ka another report me very concerning ka kon dial me de kon ling jenna kor dana tuok de ko larno kor tuok re weje chal ka mo immediately de kon yalarno kam kume United States kan kume Israel sharan mat kel ku le nyen ke kume Iran me bu ko lingwa se me ren yala tor dan ci bok ci Dubai airport ci bo ko le bongno gwada dan ente liete ten ban gelin kel me to ko no gwasa mani o metedi kan kono nyam gwasa me jira me jidit na ka jeno jindere channel le support ko mi cete mi ci bare da chamala shubikije ka jom chalat gwasa me ka Dubai International Airport ka United Arab Emirates ngai kone United Arab Emirates la airport in one of the busiest airport in the world nyudo jen la crowd long kan ite one tiden wena money ke report chalat gwasa me wacha airport charge gek temporarily lo charge ka gwato charge ngeno la permanent no wa ga ka je ko me chi drone chana che ka book no kamen che book gwata me che bongni tanker mete ka jat la fuel tank charge book ken an gwata mo wa chu te ka tol medi de long tik airport an gwata money chiren yalla chikal rodi la longo de ka nyuru am chiren yalla chi nyuru ka tol te ten la be jelong ka kuje mo chala do nene cha tare yalla ko na jay ka rodien mentin be cha ka chu cancel ke cha ka jogo no sia be jal ke sia bu mu ko chi kor che to wano ke chi tol je to wano ko chala do cha buk ne me chane ngwan be ga jago kwa ga delay bone kane contin la passenger but la jen we win ko kenya na che confuse ko ngai ko ngo mi jele ka renyal eno ka ken ni dong tel ji youtube bi flight bi extend ke mi dong che te gari mi chitu la be jelong ka dong ji ti ka gwa jalmi within ka pet and then from there bring mi shene me be jele jek la na la ken dier long na mo wa mi chitu ka airport wa ne tu wan ka gwa zan chi rek to ka je mi chi rek to no te ke system gwa mi shalat ka United Arab Emirates ka Dubai again well business center dinajen man to gwa mo mi tigre mi chitu ne dia la ka jakeler ke telephone ken ne dia la ken notification ken ka receive ka ba ka jogon wonene biya jal ken me lo la ka mo option jena gwalung nyok bo ken chigne to wan chicken ka advice ka kor gwa dan chi ke to je eno ne mi jira mi jel wa ku renyal ku je shek online ko renyal ko ga shek online ko bi ngaje no renyal we keche buwe bi chega na mone cha jo mo cha je to boken wa ka kor kamen shire nyala mo keche tolo mo che te gwa dana wa cha buk eno ko wa buk ni je yi ran ka jo dana chalat do ne wa cha renyal cha nyoko mo to ko bi ke jal so chan ne men understand ka mo to gwa de mene
ngai kon dial ri kadan to ka Middle East right men to kon tema re kurdan lat le rode gwada dan nyingi US te charan mat ke ji Israel nyin kan ke kum Iran ngai kon ne ka jen paye dan la paye ro kin dang ro indang re bakel a jen a shenge dan ne to ko mo ka je me chi ji Israel ken ji US me chi ka bok chicken ne kwar ji Iran chicken ga na kwar cho ko jen ngwan chicken ga na ka gwasa moni gwada dan chicken ga targetin me chi kur me chi talk no chi ji United States as you can Iran you can book and book it down as you can book as you can quarrel you can gonna kill Kastanshi mannequin can to wa ti all the military command ticketing raid wile dan cha targeting ko kan wa kan it kon take planning ko ba ne ideal ba ka nyon ke ba ka cin ajek rewi ke Iran ka kore chu ne ti chal ke ji Iran de chu kan kula lodge and lodge chi ka loy ke je ano chi kan gotwan chi kan ga yar sharen ale akap chung ko boken jen che gwali in the dial content kwaliet kwa kamra tin che yarba anyo point the regional security bo che jaka jajek ko woken shi ga tun wani kan ga yar kad bai ka kor gwadi dan chakor shaje tokte mi chi tok mechi ji Israel me chi ga bok chicken ji Iran chicken ga bok te mi chala da kene da to menya mi chicken lat chicken gujen ba wi dialan kontin te ga Gulf countries ke witen kontin la wi Arab te ga Middle East tin te United States base ni ken te gatin ana shukan ka book ka wi to to Dubai ke United Arab Emirates te Bahrain tin te Qatar tin te Saudi Arabia tin wi tun wanan ten wana mo te gatin shukan ka booken base ni ning United States atona kami chakulat gwaseme ala airport chitkamenti Dubai airport again a very important along ke global travel ki ne ko njal ko jen gwada na utin ka jen tegane ngwan longo wi mon ko jen gwada la business center mi chete mi jeng mi chiro da la chike gware nyala mi chala do cha bogo ne cha tan ya bog da tun wala ka jere long so na me nyu de jen wodi mi tekring mi to ko mi delis la ne dia la ka fek ko jen gwada danan be kwak dial be ketin be ni en dor mu ka mo be ke Dubai so mi charge disrupted mi chare nyal charge cha gwan ti ka cha bogo ne no ma chetun wan che ga yar che re nyal la jal na che yar che ko ngwan bo che yar ka che ting na bo che yar ka ni reality ka ti very important the goro de which no mi te mi che to ko mi delays la ngai ken wo win mon bo we je ga long ka ne ti team te ci korti tok ten tam ka ji US kana ji Israel wa makan capability dien makana kon wo ke wa bi ke great damage bi kana cause long so kuje mo kuma United States kan Israel wa let kan non ko de kan stability de kan non ka Iran man wi dial ko ken ka kan ne gor kan no chine ri chal ka ti ji Iran chicken bete ke nuclear weapon to bi kan ke biol ke bi kan ka ka charo je mo chajala de ken kuma USA ke kuma merkema kan dir kan lon ko di ala mi chi Iran chicken me chi chicken gala chere me chicken yogo no me chi to pala ladien ke chicken lok chicken gujo ne di ti de ke great dame de kan lad lung wi mon chere menen kono teme for example chi kon Middle East kon en goto kon bokan naten bokan na long ajena ku yen lingo no chi kuma United States chicken lado ne chine en ramimo mu kwera pai kwan la supreme leader pai kwan la gat Kamali me pai kwan ke kwer Iran ne da ne sha na kan ne ga kel ko ga da ngur te ka jen cha kwanya la kwer tema mu ran we gwadan te tin we je go we je lar ne bine mo ke million US dollar ka ripodan kan lat kan gor ken mi shin mo wo de ne dial de wi de der shunga ko de location de je nyos nas Jana ko ben nyok ka kuma South Sudan ko radana to kam kuma SPLIO ko de ko ran palpin ba keleng de manda le rode re wi ke jongli state ci kon diala ngaje no shi kuma SSPDF shi ka chobre wi ka ko beton ci kuma SPLIO shi kan kula right gwasa me kene ne akan min ne yene no shi kuma SPLIO shi ka jere which akan mo shi dwal mutual tactical withdrawal shine gorno ba civilian ba ka ham shine gorno ba kur ba je ter ka border dung Ethiopia kene South Sudan gone no kur ba jo ter niam ka ripodan jikana lat akane nyok limne kuma kirmi yadit ko ba mal ba jeno ajen mi shine rash ke je ke shine pet ke je der shune no ba antam ni me dan shi ka bare which de ga pal re which
ka kor mi ne ga juire wi ngi no dong chicken bu lu jok ko lar ge no de ka jien nyok chik me dan chi United States chicken come order no within 3 days or 4 days de ka lu jok ko chicken lu no bi kana mo bi kana lat and then chine gorno binero leg jok mat no bine kula gwinyum duwa badan de nam nyam kaje kana dundien yut kare jok alamishal ken go peligen ko biken kula respond gwaten to dien madien gwas me chala do ne bu kwer dung jane ke kwer ship of defense force ala dung SSPDF ala pol nan ken commander ko ken ke general ko ken wa bi we ka kobo bi nyur ka kobo ke ken ni te kwa kancheng na kan kula lat na me very important bo ke report mi chala do kume SPLA yo ere de ba ano biken wuda mo biken face keje ko ngai kon diale another thing ne do wanti na zan wona na okay mi chi kume SPLA yo chi ko jena tel kor plan di no ka way out and down na nyam keje ko tame en wuja ko be che do lora bang changara mititin ko chinetin konti la den SSPDF chi bere wich ka SSPDF chol kan civilian bono de ko lunjo ka civilian ni chicken SSPDF chicken ngat kultile la wona ne kan SSPDF be ka tere wich for how long no kala kan o be ka be kan ga tapin kan SSPDF which mean that youth kan wodi be kan akobo be kan cheng atel civilian anyok another development was me malatke wa kume SSPDF chalin mat kel ka bar lo ber wa biken akobo town biken pat ke jodan chalat biken mo ke bes midit ba ne ko lan wari ba ka gang karo faji kem ka ba capability wari bo ba je wuch ko chagu jino wari chikaren mat ke chicken mat ka kel so na me amle road right now ke ripo dan le road re wika kobo amrai ko na teme attention SPLA yo ngoda kana kon ngach menji juba ba gaya ka sin mandana ngaj kone so na me de la je ripo dan gode nyaa kon kel ani bele ben yok another report med bu kon link ta dan wo koru ken ga jehre wi ke so sudan en biate gamal bye bye